Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Keren, kumpa parti minang Iakhun, kandon ke jika kenduk sibit, jangki nong lambat kumjuk jangki MDC banyak keren halau ke by election hagi lai ke liki konstitusi. Dia ya kejing ya ki Kyrtong ki ladon ni ki bangi la ya keren tang bahaya mentang empat finalizing. Ki ko mengalau ong mentan ba ia kajing peniang baik kalak benong kalak benong lai kalak benong kaweru dinre ia mentang empat ya finalize ngin dang Iakhun sibel ke natarai ngin saya lai sibel fi kan benong ban penjenjar ban pensuk ini maka election ke election te ka officially berobor ka long kumtai maka election commission ka jaipur si benai. Dari ke julong pat karukom bagi Kyrtong ki balamut hi ban yale pat kila ada pengkharek rupai lagi. Dahoi kala banlong kendiat ka jing kloy nak liang ki ban yale nak mau pelang. Namar ba ka jing klat jong MLA kalong dangsian. Dile se kala kham kloy tin re kapur pat kam syashu. Namar ba pitip ba ka general election pat kan long tang haka arpulai atau arpulai kemudian hau penai ba arpulai kalau along di generation dia lada kimpen keluar pak kamdan jingmut syuk kata ke by election du nomor ba kibanyale lada kibu haduk la syam senam dan ni kibu haduk penai bakat ar nanti baringkong kamu telah slam palat tengah tarai kala syubiang hi tengah tarai ki pai ba kim numda wat kinum dah kami NPA ki Kyrtong bakin dapoi haman gisnong dan re komentar ngidon ki lat pathai kubor ngidon ki social media ngidon ki wei pat ki teknologi ki bale se wal ada Kyrtong umla ban poi ki la ban poi haki tenong skor ni haki tengkong yin jong ki voters jong to constituency kom hi ba ki MDC tiba ngampat tip ki kita ki arun ki we tengah tip tu we tengah empat tip officially ada kalong menu kajulong garukom ba sisin balalong MDC hang ni kajudon ni kajing sengo kwa kajing mde kajing kwa jong tu la ni kadon kajing kwa jong ki pai ba ru namar ba habalalong MDC pai ba ki ti ru banya long tengah sengo ban aimen sim ni yanu lada long menu ru ya aimen sim ni ngikit bok kit wiang ni ba upai ba un ibet ki ba kin syajit kun kinom nikmat bahkan long gajing kemen yang itu kalau ada ngiyo ki MDC ki balong ru kun ki MDC nama ko balong mentarong idon ki MDC balong lang kun ki MDC tin rekat bakap kaan keempat khang te gidang lai ban ya le le sila syai dala amen ni schedule te ka karsa mi kaan ba u balong MDC unum la ban ya le MLA ba balong MLA ru unum mela banele MDC ka bumut do wele MDC do wele MLA ru kamu hak resign no ka confidence kan syong be hak Kyrtong ki bakumno bangiyo ki Iakhun la dang yo ki Kyrtong ki kajulong umta hi aba ki Kyrtong ki bakhlan ki job re da pingi pha pa do Kyrtong betelot telat silong be kumta ka election ta kalong kumta ka syong hagi Kyrtong namar ba ngin present na ka state government baka ni di kastan ka jung ni stan halor kini ki documents ki bangin